ingabo zacu ibihumbi birenga 10 zaguye mu kumutabara guturuka zabunagana ingabo zacu zikubitwa zagoma ingabo z'u Burundi zikubitwa za Kalehe ingabo z'u Burundi zikubitwa za Bukavu ingabo z'u Burundi zikubitwa za Kamanyora ingabo z'u Burundi zikubitwa Kavimvira ingabo z'u Burundi zikubitwa ababaye inkomere abapfuye ibimuga bizahorana ubumuga kubera iriya ntambara ariko nta na hamwe Tshisekedi ararecognizinga igisirikare cy'u Burundi cyangwa se avuge ndayishimiye n'uburyo yaba yaramufashije ariko byaje gusobanuka byaje kugaragara ko burya ngo abasirikare b'u Burundi nabo muri Kongo bakoraga nk'abamercenaires niyo mpamvu ngo Tshisekedi atabarecognizinga kuko ngo burya bakoreraga amafaranga barabacancuro yahereye kuri perezida wabo amugenera igihembo akagenera igihembo na buri musirikare wese w'u Burundi uje ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burya rero ngo nagashimwe kabo barakabonye bashatse bava no mu magambo bakareka kubeshya Kongo bagifasha Kongo kuko ngo Kongo yo yamaze kubahereza ibyo yabaherezaga ibyo yabagombaga yarabibahaye nuko bo ngo banze gutaha ni ngo kuvomera mu rutete ni ngo kuvomera mu kiva Kongo ifite task yo gusenya FDLR ibindi bikaza nyuma nk'abantu bigize abafana bataba bashaka kubyumva baba bafite ibyo bashaka kumva ku ruhande byabo cyangwa bafite ko bashaka kubikora kubera imitima mibi n'inzangano no kudashaka kumva ukuri birabareba ariko noneho twebwe twigendere kuri tele ni ibiki biri kuri tele Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo none ahiri gukora iki isohoye itangazo ryo gusenya FDLR niko kuri ibindi byose biba ari ibinyoma aba ari ukubeshyanya niko kuri ibi nibyo leta ya Kongo igomba gukora kugira ngo ibashe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington iki nicyo kimenyetso cya mbere deja u Rwanda hari nakandi kandi rwari rukwiye gukora nta nubwo u Rwanda rwari rukwiye gukomeza kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi kuri ibi bintu bikubiye mu masezerano ya Washington guverinoma ya Kongo itararatifiya aya masezerano ngo ace mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena ubundi ubungubu u Rwanda rushatse rwaba runabyihoreye byose mu gihe cyose Kongo yaba nta kirabikoraho kuko Kongo itegetswe kubiratifiya bikemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo bikanemezwa na Sena ya Kongo bikabona kugaragara ko na leta ya Kongo mu by'ukuri yabihaye agaciro ubundi bikinameze gutya guverinoma ya Kongo mu by'ukuri ntirabiha agaciro rebe uburyo namwe AFC M23 yazageza ibyangombwa igiye gutanga ku baturage banyu kugira ngo babashe kugera mu bice AFC M23 igenzura mugerageze muri uburyo mwakorana na AFC M23 rwose kuko guhera ku itariki ya mbere nta muntu uzongera kwinjira ku butaka bugenzurwa na AFC M23 adafite visa itangwa na AFC M23 ntushobora kuzongera kujya za Goma na Bukavu mu bice byigaruriwe na AFC M23 witwaje ngo ufite visa yatanzwe na Kinshasa ntabwo bizongera kubahira perezida rero ndayishimiye fasha abaturage bawe ubafashe kuko bafite ikibazo cy'uburyo bazakomeza guhahirana na bira bice byigaruriwe na AFC M23 kandi urabizi ko barashonje bakwiye kwegera hari ahantu bakanahagera bakareba ko bahakura icyo kurya kuko birahari umutekano urahinda kuva bagarura umutekano muzagende murebe umusaruro w'ubuhinzi mu bice AFC M23 igenzura umusaruro wariyongera umaze kwikuba inshuro 50 ibirayi ku isoko ibishyimbo ku isoko ibigori ku isoko imyumbati ku isoko abarundi ndayishimiye nabafashe murebe ko mwajya guhaha muri biriya bice indi nkuru rero nababwiye tugomba kuganiraho ni inkuru ivuga ko hari umuntu witwa Boyana Coulibaly PhD uyu muzungukazi rero we yagize ati le président Tshisekedi a proclamé le 9 octobre à Global Gateway 2025 de l'Union européenne à Bruxelles qu'aucun moment il n'a affiché une attitude belliqueuse à l'égard du Rwanda et que le Rwanda doit donner l'ordre aux troupes du M23 d'arrêter cette escalade. Arakomeza ati on mettait de rappel que l'escalade a été poussée à tous les niveaux de la rhétorique officielle de haine anti-Rwanda et par extension. Ibi byose rero agakomeza abigaragaza ashaka kugaragaza mu by'ukuri imyitwarire idahwitse ya Tshisekedi bishingiye ku ijambo yavugiye i Buruseli mu Bubiligi aho yavuze ko ngo nta magambo mabi yagiye avuga ku Rwanda cyangwa se ku buyobozi bw'u Rwanda ibyo byose Tshisekedi yarabihakanye
uyu yakomeje avuga ngo notamment dans les âges publics requéré et systématique par son porte-parole Patrick Muyaya dans l'expression poisson rwandais, qualifia ainsi de poisson toute la nation rwandaise et tout le groupe Tutsi et assimilé de la région de Grand Lac. Hano uyu akanagaragaza ko ndetse binaciye muri Patrick Muyaya n'amagambo agenda atangaza avuga yuko ngo hari ibintu byitwa poisson rwandais byagiye rero bifatwa nk'aho abanyarwanda bose bafite uburozi, abanyarwanda bose ari abarozi, ndetse baragenda Kongo inabikwirakwiza mu karere hose. Ibi byose ngo akaba yaragiye abivugira kuri chaîne ya France 24. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV ndetse na Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye ibiganiro byacu nakagaruka. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro nkuko bisanzwe. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo ibiganiro byacu uzajye bibonera ku gihe. Jewe rero ndi Robert Sympathique Iyandemye. Ushobora kwibaza uti uyu munsi turi buze kuganira kuki? Uyu munsi ikintu cya mbere turi buze guheraho ni itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kikaba cyasohoye itangazo. Iryo tangazo rya FARDC ni itangazo risaba umuntu wese wo muri FDLR ngira ngo ku bantu mwari by'ikiganiro nakoze cyabanjirije iki ngiki ngiye gukora, cyari ikiganiro kigaruka ku bintu bya ku myanzuro yavuye mu nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 n'uku kwezi turimo. Uko ibintu bikubiye mu masezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigomba gukurikirana n'uburyo bibanzirizwa no gutsinsura FDLR. Igihe rero cyari kibaye kirekire, mwumvaga ko Kongo ngo yanze gusinya muri Amerika bimwe bya integration économique n'ibindi, ariko nyamara mu by'ukuri amasezerano arahari, amasezerano agomba gukomeza, amasezerano agomba kubahirizwa, ibyakubiyemo byose bigomba kuba. Icyo rero nicyo gihari. Bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano rero byamaze gushyirwa mu bikorwa kandi byamaze gutangira. Nari nabibasobanuriye neza mu kiganiro cyabanje. Noneho rero ubu ngubu igihari niki? Igihari nuko hari umwanzuro wa mbere uri muri aya masezerano ya Washington yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gutsinsura FDLR. Ubu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gusohora itangazo ryo kurwanya no gusenya FDLR. Ubwo rero ndaje ndibasomere namwe mwiyumvire uko bimeze, kandi bikaba bikubiye nyine muri biriya byavuye muri iriya nama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya delegation y'u Rwanda, delegation ya Kongo, abahuza Qatar na Amerika ndetse na African Union. Byose ndaje bibabwire. Ikindi ndibuze kubabwira ko hari commentaire nyinshi zagiye zitangwa ku bintu byavuzwe na Tshisekedi avuga yuko ngo nta magambo mabi yigeze avuga ku Rwanda. Ndaza kubahereza urugero rumwe rw'umuzungu umwe wavuze ati ibintu Tshisekedi abarimo ashobora kuba mu by'ukuri atababyumva, kuko yagiye avuga byinshi by'inzangano ku Rwanda, bibiho urwangano ku Rwanda, ngo yewe uretse nawe na porte-parole umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Patrick Muyaya nawe yagiye avuga ibintu. Umuzungu yaje arabitatura arangije aravuga ati igihe cyararangiye cyo kugira ngo Tshisekedi amanipire abantu, ashake no kuza beshye imbere y'isi yose wagira ngo abantu ntibumva. Ikindi kintu turi buze kugaruka muri iki kiganiro cyacu ni igisubizo cyatanzwe n'u Rwanda ku cyifuzo cya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wavugaga ko yiteguye kwakira akaboko ka Perezida Paul Kagame ngo bagakorera hamwe bakarangiza ngo ikibazo cya AFC M23 iramirwa ndi mu burasirazuba bwa Kongo igahagarara, aho yasabaga Perezida Paul Kagame ngo kubwira AFC M23 bigahagarika kurwana, nkaho Perezida Paul Kagame ari perezida wa Kongo, bariya ni abakongomani bafite ikibazo iwabo muri Kongo. Nese perezida w'u Rwanda azagenda akemura ikibazo cy'abakongomani gute kandi iwabo mu gihugu cyabo cya Kongo? Ikibabaje nuko bisabwa na Tshisekedi ariwe perezida wa Kongo wagakwiye kubaganira n'abakongomani bagenzi be bakarangiza ikibazo kiri hagati y'abakongomani.
biriya byo kuza afata ikibazo akagishyiramo perezida Paul Kagame ubundi abagambiriye iki? Ibi byose rero nibyo byakomeje kugaragaza weakness cyangwa se intege nke za Tshisekedi no kuba Tshisekedi yitwara mu buryo mu by'ukuri budasobanutse cyangwa se nawe adasobanukiye. Abakongomani bati izi ni isoni, iki ni ikimwaro. Abandi bati perezida wacu niwe perezida wa mbere uzi ubwenge ku isi, ngo kuko ngo biriya bintu yakoze ngo nibyo bya mbere, ngo mwigeze mubona ngo undi muntu ukora biriya, ngo biriya yakoze ngo yewe nuko bimeze. Ibyo rero nibyo bintu mu by'ukuri tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Mbahaye rero ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye tugiye kugihera ku itangazo ryasohowe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Igihari rero nuko les FARDC appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR à déposer les armes et se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur répatriement dans leur pays d'origine Rwanda en cas de résistance et de refus d'obtempérer. Les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force, dit l'armée congolaise. Ibyo rero ni byanje. Ubundi itangazo riragira riti dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de la libération du Rwanda en sigle FDLR à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur répatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo l'appellent à tous les militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur et à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les FDLR à faciliter la tâche au processus de la paix, le processus de paix en cours et à se rendre sans violence et ni effusion de sang. Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, General Major, akaba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero mu rurimi rw'ikinyarwanda yagira gati: nk'uko bikubiye mu masezerano yashyizweho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2025 yashyizweho na komite ihuriweho ku masezerano ya Washington yasinywe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika y'u Rwanda ku bufatanye n'umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirahamagarira abantu bose babarizwa muri FDLR ko bagomba gushyira intwaro hasi bakishyikiriza mu maboko y'ubuyobozi bwa leta ya Kongo Kinshasa cyangwa se ku buyobozi bwa MONUSCO. Ibi ngibi rero byose bikaba mu rwego rwo kugira ngo basubire iwabo mu gihugu cy'amavuko ari cyo u Rwanda.
igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirasaba abaturage bose bafite aho bahuriye na FDLR cyangwa se bakorana na FDLR kugerageza kwitandukanya n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse no kubakangurira kwishyikiriza mu maboko y'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa MONUSCO. Mu gihe cyose bataba babikoze bityo cyangwa se bagakomeza kwihagararaho, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizakora ibishoboka byose kugira ngo kibashe kubahiriza amasezerano ya Washington n'ibiyakubiyemo, aho kizakoresha imbaraga izo ari zo zose ndetse kugeza no ku mbaraga za gisirikare kugira ngo kirwanyirize FDLR. Nanone kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiributsa abasirikare bose bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bibujijwe kuvugana, kugira imikorere n'imikoranire hagati yabo n'abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ibi ngibi rero bikaba bigomba gukurikizwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse ingabo za FDLR cyangwa se abarwanyi bo muri FDLR bose bakaba bagomba kwitanga bakamanika amaboko. Ibi byose bakaba bagomba kubikora nta bikorwa byo guhohotera abantu bibayeho, nta bikorwa byo kumena amaraso bibayeho. Byaramuka bitabaye hakazabaho gufatwa kw'ibihano bikomeye cyane kandi bakanahigwa bukware. Ingabo rero za Repubulika, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirasaba ko ibingibi byo kurwanya FDLR byakumvikana nk'igikorwa cyo kugira ngo kibe hagamijwe gukurikizwa amasezerano yasinyiwe Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari amasezerano y'amahoro. Ibingibi rero kandi ngo bikaba bigomba gukorwa mu buryo bwiza bwiyubashye ngo nta maraso amenetse. Bikaba byatangajwe na Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, General Major, no muvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo nibwo nabakoreye ikiganiro ndi kubabwira uburyo muri Amerika nyamara ibintu bikomeje, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze no gushyira hanze itangazo rigaragaza uburyo ibintu bigiye gukurikirana mu masezerano ya Washington, uko uruhande rwa Kongo ruzitwara, uko uruhande rw'u Rwanda ruzitwara, nuko uruhande rw'abahuza narwo ruzitwara mu gukora surveillance. Ejo rero nari nabibabwiye byose uko bikurikirana, ariko ikibanza abantu baretse kubeshyanya bakajya babwizanya ukuri nta marangamutima birimo. Ikibanza ni ukunetraliza FDLR, ni ukurwanya FDLR. Ibi bintu umuntu akabivuga agasubiramo, umuntu akabivuga agasubiramo, aharimo abantu bagatekereza ngo hari igihe kizagera u Rwanda ruvuge ngo bya bindi byo gusenya FDLR tubivuyemo, ni mu byihorere. Cyangwa se hari igihe kizagera u Rwanda rukavuga ngo FDLR ntiriho, ni mukora ibyo mushaka. Cyangwa se igihe kikagera u Rwanda rukavuga ngo erega ngo bya bindi twabwiraga bya FDLR bra 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 bra, reka da. U Rwanda nyine ni ukuvuga ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramutse nta kikoze kuri FDLR ebana ubwo nagasaraba ka Kongo. Ibyo ntawe ukwiye kubibaza u Rwanda, ntawe ukwiye kubijijinganyaho ku Rwanda ngo u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ngo u Rwanda rufite ingabo muri Kongo, ngo iki byose ababyibaza. Ni nko kuvomera mu rutete, ni nko kuvomera mu kiva. Kongo ifite task yo gusenya FDLR, ibindi bikaza nyuma. Nk'abantu bigize abafana bataba bashaka kubyumva, baba bafite ibyo bashaka kumva ku ruhande byabo cyangwa bafite ko bashaka kubikora kubera imitima mibi n'inzangano no kudashaka kumva ukuri, birabareba. Ariko noneho twebwe twigendere kuri tere. Ni ibiki biri kuri tere? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo none ahiri gukora iki? Isohoye itangazo ryo gusenya FDLR. Niko kuri, ibindi byose biba ari ibinyoma, aba ari ukubeshyanya. Niko kuri, ibi nibyo Leta ya Kongo igomba gukora kugira ngo ibashe kubahiriza ibikubiye mu masezerano ya Washington. Iki nicyo kimenyetso cya mbere. Deja u Rwanda hari n'akandi kantu rwari rukwiye gukora. Nta nubwo u Rwanda rwari rukwiye gukomeza kuganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubundi kuri ibi bintu bikubiye mu masezerano ya Washington. Guverinoma ya Kongo itararatifiya aya masezerano ngo ace mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena. Ubundi ubungubu u Rwanda rushatse rwaba runabyihoreye byose, mu gihe cyose Kongo yaba nta kirabikoraho, kuko Kongo itegetswe kubiratifiya, bikemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo, bikanemezwa na Sena ya Kongo, bikabona kugaragara ko na Leta ya Kongo mu by'ukuri yabihaye agaciro. Ubundi bikinameze gutya, guverinoma ya Kongo mu by'ukuri ntirabiha agaciro.
ariko nacyo ni ikibazo abahuza baba bareba, nta kibazo, ni ikibazo abahuza bareba nabo bafite uko babifata. Uku rero niko kuri. Noneho leta ya Kongo irabitangaje, isohoye itangazo yemeye gusenya FDLR, gusa isabye FDLR kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo, ikabikora kandi ku bushake, cyangwa se bakishyikiriza ingabo za MONUSCO bakabikora ku bushake. Batabikora, igisirikare cya Kongo FARDC gitegetswe kubahiga, kikabazana, kikaberekana. Mwumvise ko bakanguriye abaturage bakorana na FDLR kubabwira bakitanga cyangwa se bakabatangaho amakuru. Babwiye abasirikare ba Kongo, ni igisirikare cya Kongo kibitangaje, ntihagire uwongera gukorana na FDLR. Okay, biroroshye. Sylvain Ekenge, uri umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, zana amazina rero, zana amazina y'abantu bo muri FDLR bari mu gisirikare cya Kongo, kandi uhere ku barinda Tshisekedi bari Kinshasa. Yego, uhere ku barinda Tshisekedi bari Kinshasa. Icya kabiri, Kongo nimutuzanire Victor Byiringiro, nimutuzanire Victor Byiringiro ubu ngubu uri kwakitinga nk'umuyobozi mukuru wa FDLR, kubera yuko yanditse itangazo rya FDLR ngo ari gusaba ibiganiro n'u Rwanda, ari kuryandikira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nka FDLR. Nabonye na leta ya Kongo Kinshasa mu nama za UN Security Council zaba za Geneve na za New York, nabonye Kongo nayo ivuga ngo FDLR ngo n'abanyarwanda, ngo u Rwanda ngo nirutegura ibiganiro hagati y'abanyarwanda, ngo u Rwanda ngo ruganire na FDLR, abajenosideri, abateroriste. Isi yose yemeje, UN yemeje, Amerika yemeye, byose yirengagiza Kongo igasaba. Kongo ndishaka kuganira n'abaturage bayo AFC M23 batari umutwe w'iterabwoba, nta wabibemeje n'umwe. Kongo ndishaka kuganira nabo. Kongo ikagenda igasaba ngo u Rwanda ruganire n'abakoze jenoside bagizwe umutwe w'iterabwoba ku isi yose, bikozwe na UN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Kongo ubwayo ikabitegetswe kwibuka jenoside yakozwe n'abo bantu. Koko ni ibigunguru biri mu busa, ntabwo bakwiye kubitekereza. Ariko ibyo ngibyo ngo bari kubitekereza bashaka gukangurira amahanga, ngo amahanga ategeke guverinoma y'u Rwanda, ngo nayo noneho ngo niba bari gutegeka ngo Kongo iganire na AFC M23, ngo bategeke n'u Rwanda ngo ruganire na FDLR. Kubera kwitiranya ibintu no gukonfonda amazina yo kugenda abantu bitiranya, bari bazi yuko ngo isi yose izagenda ikabyemera, ikagendera muri icyo kigare, ngo FDLR ikaganira n'u Rwanda. Abantu bakoze jenoside vure Kongore, niyo mpamvu mugenda mwitwerera Genocost. Byaranze none Tshisekedi biramuyobeye, atangiye none no kuvuga ati Perezida Kagame dore biri mu biganza byanjye nawe. Perezida Paul Kagame yavuze wapi. Noneho n'abazungu batangiye kumusubiriza mu cyimbo, bavuga bati ibi bintu Tshisekedi yagiye avuga aya magambo yavuga kuri Perezida Paul Kagame, ndetse n'iriya marionette yiwe kiriya gipupe kigenda kimuvugira bavuga ngo ni Patrick Muyaya ugenda none asigaye avuga ko bitagatwende, kubera yuko arabizi neza ko ibyo bari kuvuga ni ibinyoma, n'uburyarya abakongomani baramuvumbuye. Iyo ba Israel Mutombo bamubajije ikibazo adafite uko kugisubiza, avuga ibigambo byinshi, yarangiza akajya anyuzamo agatwende akamwenyura kuko azi ko ari kubabeshya. Ariko nta kundi, kuko ni nawe minisitiri w'itangazamakuru, ariko wenyine yananiwe gukontorora ibyo abanyamakuru bo muri Kongo bavuga. Yarabinaniwe kubera yuko kubabeshya byaranze, ahubwo asigaye yifuza ko bamuhereza interview we bakamureka ntibagire icyo bamubaza, ahubwo akaza akavuga ibyo aje kuvuga, byarangiza akagenda ntawe umubajije. Noneho yanarangiza agashaka gutegeka abanyamakuru ibyo bamubaza, kandi agashaka no kubategeka kubyakira nk'uko abivuze. Ese bizashoboka? Ntabwo bizigera bishoboka. Ahangaha rero biragaragara ko muri iri tangazo ryasohowe na FARDC biranagaragara ko hari ukuntu FDLR ikorana n'igisirikare cya FARDC, kuko nimba basohoye iri tangazo bakanasaba ingabo zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibarizwa muri FARDC kwitandukanya n'abantu bo muri FDLR, nuko byari biriho ko bakorana. Rero turasaba uyu muvugizi w'igisirikare ko banaza bakatwereka abantu bo muri FDLR bari mu gisirikare cya Kongo, munatwereka kandi n'abari muri Wazalendo kuko barimo, mu batuzanire. Ikindi kandi ntabwo abantu bari muri FDLR bisobanuye ko bari mu gisirikare gusa, oya,
hari n'abandi batanga ibitekerezo batambara teni za gisirikare kandi bari muri FDLR bakorana na leta ya Tshisekedi. Ako kantu mukumve neza, ako kantu mugasobanukirwe neza, mukumve neza mugasobanukirwe, mukumve neza mugasobanukirwe, ibyo ngibyo bisobanuke bidasubirwaho. Rero leta ya Kongo yamaze kwisohorera itangazo igiye kurwanya FDLR. Akabazo k'amatsiko, leta ya Kongo mu by'ukuri nibyo igiye gukora cyangwa ni itangazo isohoye gusa ryo guhuma amaso kugira ngo yerekane ko mu by'ukuri ifite gahunda yo kubikora? None se biraza kubikora gute ko ari n'igisirikare nshimye ko ari igisirikare kibitangaje, ko ntekereza ko hatabuze nk'ibihumbi 30 by'abasirikare bo muri FARDC kandi bo muri FDLR? Biragenda bite? Abo bantu barakenewe, abo bantu barakenewe. Ubu igisigaye ni uko u Rwanda rutegereje ko nyine Kongo iri buze kubazana. Mujye kuzana n'abo mwohereje mu Burundi. Hari FDLR mwohereje mu Burundi ubu ngubu ziri gukorana na Ndayishimiye kugira ngo, nabonye mwaramubwiye ngo azagende ngo noneho ngo kubera ko ubutaka bwa Kongo aho bahana imbibi n'u Rwanda bahabambuye, ubu Tshisekedi nawe arabizi ko u Rwanda na ya Kongo yiwe bitagihana imbibi, kuko ubu u Rwanda ruhana imbibi n'ahantu hari kuyoborwa na AFC M23. Ya Kongo ya Tshisekedi none Tshisekedi agirirwa avugiriza induru, nta nubwo ihana imbibi n'u Rwanda. None ubu tuvugana Kongo Tshisekedi ayoboye ntabwo ihana imbibi n'u Rwanda. Ubu Kongo ihana imbibi n'u Rwanda ni Kongo iyobowe na AFC M23. Ako nako ndagira ngo nimukumve neza, kuruguturukumve neza. Ubu nona igice cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda ntabwo ari igice Tshisekedi ayoboye, oya, ni igice kiyobowe na Corneille Nangaa, kiyobowe na AFC M23. Ako nako ngira ngo kabashije gusobanuka. Abagitekereza ibya Tshisekedi muri kariya gace nimutegereze kuzageza akigaruriye mu buryo bw'intambara ndasobanukiwe ntazi. Abagitekereza ko u Rwanda ruhana imbibi na Kongo, ubwo u Rwanda rwaba ruhana imbibi na Kongo ari uko gusa Tshisekedi abashije kwigarurira turiya duce. Bitabaye ibyo, turiya duce twabohowe na bariya bo muri AFC M23 nitwo duhana imbibi n'u Rwanda. Ubwo Kongo yo sinzi aho igihurira n'u Rwanda, ndavuga ya Kongo ya Tshisekedi ayoboye. Ataragira icyo akora ngo yisubize bino bice AFC M23 ifite nona, ntabwo u Rwanda rugihana imbibi na Kongo. Kongo Kinshasa ntabwo u Rwanda rwaba rugihana imbibi nayo. Ubwo sinzi yindi Kongo uko yaba yitwa cyangwa icyo gicuko cyaba cyitwa, ariko u Rwanda rwo na Kongo ntabwo byaba bigihana imbibi rwose. Mushobora kubyumva cyangwa ntubyumva, ushobora kubyakira cyangwa ntubyakire, ukabyemera cyangwa ntubyemere, ariko ikintu cyitwa Kongo Kinshasa kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba ntabwo kigihana imbibi n'u Rwanda igihe cyose AFC M23 igifite bino bice yafashe. Icyo cyo cyumvikane kinasobanuke gutyo. Kinshasa itarongera ngo ikisubize, u Rwanda na Kongo ntibigihana imbibi. Icyo cyo uko ni ukuri kuri aho ngaho uretse akwiye kwakira gutyo. Turategereza turebe. Ahangaha rero u Rwanda rukwiye gukora iki? U Rwanda rukwiye kwicecekeza rukareba uburyo FARDC igiye kwikorera iki gikorwa. Ngira ngo murabizi u Burundi bwarakaye ntibukiri kuvuga rumwe na Kongo kubera yuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nta na hamwe yigeze arecognizinga igihugu cy'u Burundi cyangwa ingabo z'u Burundi nk'abamufashije. Nejo bundi mu Bubiligi mwumvishe ko yashimiye Tanzania, ashimira Malawi, ashimira South Africa. Ntabwo u Burundi bwigeze buzamo. None abarundi batangiye, ese Tshisekedi yaribagiwe ingabo zacu ibihumbi birenga 10 zaguye mu kumutabara, guturuka zabunagana ingabo zacu zikubitwa, zagoma ingabo z'u Burundi zikubitwa, za Kalehe ingabo z'u Burundi zikubitwa, za Bukavu ingabo z'u Burundi zikubitwa, za Kamanyora ingabo z'u Burundi zikubitwa, Kavimvira ingabo z'u Burundi zikubitwa. Ababaye inkomere, abapfuye, ibimuga bizahorana ubumuga kubera iriya ntambara. Ariko nta na hamwe Tshisekedi ararecognizinga igisirikare cy'u Burundi cyangwa se avuge ndayishimiye n'uburyo yaba yaramufashije. Ariko byaje gusobanuka, byaje kugaragara ko burya ngo abasirikare b'u Burundi nabo muri Kongo bakoraga nk'abamercenaires.
niyo mpamvu ngo Tshisekedi ataba recognizinga, kuko ngo burya bakoreraga amafaranga, bari abacanshuro. Yahereye kuri perezida wabo amugenera igihembo, akagenera igihembo na buri musirikare wese w'u Burundi uje ku rugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burya rero ngo n'agashimwe kabo barakabonye, bashatse bava no mu magambo bakareka kubeshya ko ngo bagifasha Kongo, kuko ngo Kongo yo yamaze kubahereza ibyo yabaherezaga, ibyo yabagombaga yarabibahaye, nuko bo ngo banze gutaha. Naho kumbi ikibazo cyari gihari muri biriya bice bya za Shabunda, buriya ngo habaye ibirombe bya Evariste Ndayishimiye Tshisekedi yari yaramwihereye mu kujya kurwana muri biriya bice rero bya za Uvira, ngo kwari kugira ngo bakomeze kurinda biriya birombe. Abantu bakibaza, bariya abantu bajya gukora iki hariya ko nta musaruro wabo uhagaragara? Naho kumbi kwari ukurinda ibirombe. Nuko rero burya ngo nabo bari muri Kongo nk'abamerceneri, bakoreraga umushahara, kandi ngo Tshisekedi yawubahaye neza, ngo nta bintu byo kurecognizinga ubufasha bw'u Burundi muri Kongo. Murumva bya bintu? Murumva ukuntu bikomeye? Amaraso y'abana b'Abarundi yamenekeye hariya, nimwumva icyo babituye. Ntibashobora kuvuga ko hari n'ahantu na hamwe u Burundi bwafashije Kongo nonaha. Namwe mwari abamerceneri, ni nk'uko atavuga ngo hari abamerceneri twari dufite ngo badufashije ibi n'ibi n'ibi ibi n'ibi n'ibi. Oya, ni nk'uko atavuga ngo hari ingabo z'Ububirigi zaje, leta ya Kongo yarazemeye, ariko ngo zari zaraje gukoresha amadrone. Wumva se bazishimira? Oya, ntabwo. Bashimira za Tanzania, South Africa n'iza Malawi, kuko aribo baje gusa, baje gutabara Kongo. Abarundi mwebwe mwari mwaje guca inshuro, burya namwe mwarabacanshuro. Nimubona rero mutabarecognized ngo leta ya Kongo igire icyo ibavugaho nk'agashimwe cyangwa se ngo ibagirire gute, murabizi niko nta kintu gicamo. Nyine mujye mwihangana, mwijanditse mu bitabareba, nta kindi ni ukwihangana. Kandi byapfa byakira mwabyemera mwabyanga, igihari nuko mbona ko muzageraho nyine mukihanganira guturana na AFC M23. Ubu nicyo gihari, ushobora kubihakana cyangwa se ukabyemera. Ubu none ntacyo Burundi bwakora ngo bwange guturana na AFC M23, kuko na Kongo Kinshasa ibindi bice byayo byahisemo kwemera guturana na AFC M23. Uburundi rero ndatekereza ko atari mwe mwabyanga, ahubwo mugerageze murebe uburyo namwe AFC M23 yazageza ibyangombwa igiye gutanga ku baturage banyu kugira ngo babashe kugera mu bice AFC M23 igenzura. Mugerageze murebe uburyo mwakorana na AFC M23 rwose. Kuko guhera ku itariki ya mbere nta muntu uzongera kwinjira ku butaka bugenzurwa na AFC M23 adafite visa itangwa na AFC M23. Ntushobora kuzongera kujya za Goma na Bukavu mu bice byigaruriwe na AFC M23 witwaje ngo ufite visa yatanzwe na Kinshasa. Ntabwo bizongera kubahira. Perezida rero Ndayishimiye fasha abaturage bawe, ubafashe, kuko bafite ikibazo cy'uburyo bazakomeza guhahirana na biriya bice byigaruriwe na AFC M23, kandi urabizi ko barashonje, bakwiye kwegera hari ahantu bakanahagera bakareba ko bahakura icyo kurya, kuko birahari. Umutekano urahinda kuva bagarura umutekano. Muzagende murebe umusaruro w'ubuhinzi mu bice AFC M23 igenzura. Umusaruro wariyongereye umaze kwikuba inshuro 50. Inshuro 50. Ibirayi ku isoko, ibishyimbo ku isoko, ibigori ku isoko, imyumbati ku isoko. Abarundi Ndayishimiye nabafashe murebe ko mwajya guhaha muri biriya bice. Indi nkuru rero nababwiye tugomba kuganiraho ni inkuru ivuga ko hari umuntu witwa Boyana Coulibaly PhD. Uyu muzungukazi rero we yagize ati: Le président Tshisekedi a proclamé le 9 octobre à Global Gateway 2025 de l'Union européenne à Bruxelles qu'aucun moment il n'a affiché une attitude belliqueuse à l'égard du Rwanda et que le Rwanda doit donner l'ordre aux troupes du M23 d'arrêter cette escalade. Arakomeza ati: on m'état de rappel que l'escalade a été poussée à tous les niveaux de la rhétorique officielle de haine anti-Rwanda et par extension. Ibi byose rero agakomeza abigaragaza, ashaka kugaragaza mu by'ukuri imyitwarire idahwitse ya Tshisekedi bishingiye ku ijambo yavugiye i Buruseli mu Bubiligi, aho yavuze ko ngo nta magambo mabi yagiye avuga ku Rwanda cyangwa se ku buyobozi bw'u Rwanda. Ibyo byose Tshisekedi yarabihakanye.
uyu yakomeje avuga ngo notamment dans l'usage public requéré et systématique par son porte-parole Patrick Muyaya dans l'expression poisson rwandais, qualifiant ainsi de poisson toute la nation rwandaise et tout le groupe Tutsi et assimilé de la région de Grand Lac. Hano uyu akanagaragaza ko ndetse binaciye muri Patrick Muyaya n'amagambo agenda atangaza avuga yuko ngo hari ibintu byitwa poisson rwandais byagiye rero bifatwa nk'aho abanyarwanda bose bafite uburozi, abanyarwanda bose ari abarozi, ndetse baragenda Kongo inabikwirakwiza mu karere hose. Ibi byose ngo akaba yaragiye abivugira kuri chaîne ya France 24 mu kiganiro yagiye akorana na Perelman, akaba ari umunyamakuru. Uyu yakomeje anavuga ati kandi ibi ngibi byose ni propagande ya Kongo. Aravuga ati ibingibi bijya gutangira na guverinoma y'u Rwanda ya mbere ya jenoside ya Habyarimana, ati nayo nuko nguko yabikoze, itangira ivuga ko ngo hari agatsiko ngo kari gukora jenoside kayikorera abahutu, noneho kandi ngo aribo bari kwitegura nyuma baza no kwishyira mu bikorwa bwa jenoside birangira ikorewe abatutsi. None uyu muzungu nawe yatanze urugero, aravuga ngo Kongo igenda yiriza Genocoste noneho batangiye no kuvuga ngo ikorerwa abahutu b'abakongomani, ngo nyamara ari leta ya Kongo iri kwikorera abakongomani b'abatutsi. Arangije aravuga ngo rero nous retrouvons ce même phénomène aujourd'hui dans la campagne d'État Genocoste. Ati rero dutangiye kubibona nanone muri iyi kampanye ya leta ya Kongo yise Genocoste. Elle exposait massacre contre les fermiers Hutu dans les Rutshuru par le M23. Kandi bakanabishingira kuvuga ngo hari kampanye bakoze ngo hari abaturage ba Kongo b'abahutu ngo biciwe muri Rutshuru bishwe na AFC M23. Abaturage b'abahutu b'abakongomani, kandi Kongo ubwayo yivugira ko nta bwoko bw'abahutu b'abakongomani babaho. Ariko kugira ngo ijijishe jenoside yakoreye abatutsi b'abakongomani bo baravuga ko hari abahutu, abaturage bataba muri Kongo. Araruka ahubwo iyi Kongo icumbikiye abantu bo mu bwoko bw'abahutu bakoze jenoside mu Rwanda, ndetse banarwanya u Rwanda, banarwanya AFC M23. Bivuze ngo aba bantu ni nabo bitwa FDLR, kandi aba bajya bagaba n'ibitero kuri AFC M23. Bisobanuye ngo FDLR yigabye igitero kuri AFC M23, AFC M23 ikirwanaho. Kongo yo ihita ivuga ko baba FDLR ari abakongomani, bihita binagaragaza ko babashyize mu gisirikare cyabo koko, ihita igaragaza ko ari abakongomani, ko batari bakwiye kwicwa ko ari abakongomani b'abahutu, ko ahubwo bari gukorerwa jenoside. Noneho bagahita bafata baba no muri AFC M23 bakabagira abatutsi kandi ngo b'abanyarwanda, bityo ngo abatutsi b'abanyarwanda bari gukora jenoside muri Kongo. Gucurika ibintu urabona ko abazungu nabo ubwabo barabizi. Ibi ngibi rero uyu we ahita azana n'amakuru ngo ibi ngibi byose bishingiye ku nkuru zibishimangira zagiye zishyirwa mu binyamakuru bitandukanye birimo za Reuters n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye na za Jeune Afrique na Afrique Intelligence n'ibindi, bikozwe n'ikigo cyitwa Fonarev, aho cyatanze miliyoni ngo 200 z'amadolari mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo bigende biyobya iyo nkuru, kugira ngo iki kintu cyitwa ngo Genocoste cyemerwe ku isi yose, bikozwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, kuko aya mafaranga yahawe na bamwe mu bantu bakora mu muryango wa Human Rights Watch. Ariyo mpamvu ngo Human Rights Watch ihora isohora za raporo mbi kuri AFC M23 ndetse no ku Rwanda, ariko ngo ntihagire raporo n'imwe isohora kuri Kongo. Ibyo se ariko bizatanga iki? Ibi byose ntacyo bizatanga kuko aba n'abazungu baba babyirebera. Indi ngurana nababwiye ngana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ni uburyo isi yose yakiriye igisubizo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku busabe bwa Tshisekedi, wavuze yuko ngo ahaye ikiganza Perezida Paul Kagame ko bashobora gukorana ngo imirwano iri mu burasirazuba bwa Kongo igahagarara, ngo kandi byose bikaza bikurikira ko Perezida Paul Kagame agomba gutanga ordre yuko ngo ingabo za AFC M23 zigomba guhagarara, ngo nabikora bizahita biba. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame si umukongomani. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntayobora Kongo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntabwo ari umuyobozi wa AFC M23. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahangayikishijwe n'u Rwanda n'abanyarwanda n'ibibazo by'u Rwanda. Ahubwo ukuri guhari, ese ni gute Tshisekedi yasabye Perezida Paul Kagame gukora ibyo bintu, kandi uwo Tshisekedi
ari perezida w'igihugu cyakatiye umuntu witwa Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihano cyo gupfa ngo kubera yuko ari we boss wa AFC M23. Tshisekedi wakuye imice mu mbuto, imbuto ikajya n'imice ikajya ukatiye Joseph Kabila Kabange urwo gupfa uvuga ko ari we shefu wa AFC M23. Mu nama i Buruseli mu Bubiligi uvuze ko perezida Paul Kagame afite urufunguzo rwo kubwira AFC M23 bagahagarika iriya mirwano. None ubwo igihano cy'urupfu mwakatiye Joseph Kabila Kabange ni iki? Mumbwire icyo gihano ni iki? Kizageza kukisi? Amaherezo azaba yaye. Perezida Paul Kagame rero yababwiye ko ibigunguru biri mu busa bitabura kubomborana, kandi iyo uramutse ubivuzeho biri kubomborana nawe ntako waba umeze. Ikiriho rero ubirebesha amaso ukabireba ukabisiga ukigendera bigasigara bigira bite bibomborana. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV, namwe nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndabashimiye cyane. Ngiye bagezaga iki kiganiro nari Robert Sympathique Iyandeme. Asante sana, mukomeze mugire ibihe byiza.